habari njema ya Yesu Kristo. Msingi wa matengenezo katika kanisa, jamaa hata jamii, ni habari njema ya Yesu Kristo ambayo tumepokea kutoka maandiko matakatifu, ambayo tumepokea kutoka maandiko matakatifu. Kwani mtu yule ambaye anaishi kulingana na yale aliyoyasikia kwa Kristo, kwani mtu yule ambaye anaishi kulingana na yale aliyoyasikia kwa Kristo, anaendelea kukoma akiroho, anaendelea kuwa na imani ya kweli, anaendelea kukoma akiroho, anaendelea kuwa na imani ya kweli. Kukoma kiroho siyo kujua kuweka siri, kukoma kiroho siyo kuomba maombi marefu, kukoma kiroho siyo kujua kuweka siri, kukoma kiroho siyo kuomba maombi marefu, lakini kudumu katika matendo mema na kuyashinda majaribu ya muovu. Lakini kudumu katika matendo mema na kuyashinda majaribu ya muovu. Inavyostahili na Bwana, tengenezeni kama inavyostahili na Bwana, temeni kama inavyostahili na Bwana, tengenezeni kama inavyostahili na Bwana, kwa kumupendeza kabisa na kuza matunda mema katika kila kazi njema, na kudumu katika kumjua Mungu, wa kumupendeza kabisa na kuza matunda mema katika kila kazi njema, na kudumu katika kumjua Mungu. Angalieni nafsi zenu, msije kupoteza maneno muliyoyatenda. Angalieni nafsi zenu, msije kupoteza maneno muliyoyatenda, ila mupewe zawabu yote. Tengenezeni njia za Bwana na kunyosha mapito yake,